ئەلێ ڕەوشەن دیا هێژا تەزوو بار کرد بە دڵمانی تەخاترژی نەخست ئیرۆ بغەید و دل بکۆبانی تەقی ماخوا بمانانی دەر و ئێشتەرتە خالی کرد تە ئەم هشتن لە وارا وەک غەریبێ سرپویۆنانی ڕیا کۆچاتە تر دوور و درێژە لێ بەگەر نینە تەجەر بۆ دل هەمی سۆتن بەدەست ئاگەر لە سەردانی ستێرەک ڕوهنی و گەشت بوو دە عەزمانێ مەکوردادە مەخابن ئەو ستێرا گەشت بە مرتی کۆژ و میبانی تەوار و جیب و هەست دایێکی ساحل هاتە شام ئیرۆ تەبێریا میر جەلادەت کرد و هاتی جەم بمێوانی چ میێوانێک بتەم تێلاژێ چل ساڵی وە هەر نەبیە مەمۆ زینێ گەهشتن هەفدە بۆ ڕێدا بشێرانی دە هەردوو خۆش لە هەف ڕوونن کول و دەردێ خۆتەر بێژن وەلاتێ غوربەتێ زۆرە ژ ڕەنگێ حەبس و زندانی بەلا خوش بێتە بیراوە جزیر و شەرنەخ و جوودی دگەل برجا بەلەکدایە جهێ تەختێ بەدرخانی بەدرخانیان بە جەنگ و شەرج و هووارێ خۆبەردا بوون خۆ نەسپارتن نەیاران قەت خۆ نەفرۆتن بە ئەرزانی دومال باتێن بنابوو دەنگ ji دەورا باv و باپیران gelek zor û sitem dîtin bedirxan yadî berzanî ewin taca serê Kurda di her şax û zemanî da heya bilbil di bagan de bixwînin û bizênkanî li ber kêlata eydayê em ê her dem serî xûskin tu paspora gelê Kurd e tu remz û nav û nîşanî tu endêra me bû her dem diwarê ilm û zanînê di tarîxa gelê Kurd e tu rêber û tu rêzanî شورش گێر و شەهیدên me li pey heftim şirîpanin mexabin ku tu jî îro kete rêzavî karwanî bi hêvî me dema bigihê civata wan begû mîran Seîd û Qadî û Ihsan digel Seydayê Barzanî Selavê Kurdê Sûriyayê li wan boğ û berana bik bibêje serfiraz bû Kurd li başûr dewletek danî di Kurdistana Bakur de li her cî kuştin û ceng e keç û xortên me hêz girtin li hember Tirkê Toranî di mizgînê bide qadî şehîdê dîn û dinyayê şev û ro ceng û lêdan e digel sîpahê Îranî sedê salan heyatê me bi ceng û kuştin û ferman wekî dihak bi êş û gir gelo xwîna me dermanî diya kawa ji me anî gelek kawa ew ê bînî serê dijmin bi çapûçan bikin perçe di mêranî Çiqa pesnête ez bêjim bi devxamê timî kême gelek sêpasiya te dikim xebata ku te pêk anî Xuda ez pir bihêvî me bi rehma xwe tu wêşake di nêv baxê bihiştê de bi geşt û kêf û seyranî wekî tîrêj dibe herdem tutum rewşa jina Kurd e firişta kaniya berzex kevoka baxê Ridwanî